Vedro nebo, plavi okean, savršene vremenske prilike, cveće i veseli ljudi. Na to pomislimo kada kažemo Havaji. Međutim, ne dajte se zavarati, ima i nešto strašno u vezi sa ovim tropskim ostrvima. Ovo su legende i misterije sa Havaja za koje meštani tvrde da su istinite. Muina, žena bez lica. Muina je prvenstveno deo japanskog folklora. Biće bez lica koje može da se preobrati u ženu. U Japanu se zove Kenzo. Ova legenda je preneta i na Havaje i 1959. Jedna žena je prijavila da je u toaletu videla ženu koja češlja kosu. Kada se približila ovoj ženi crvene kose, primetila je da ona nema lice. Žena koja je prijavila čudan događaj, optužena je da je imala nervni slom i poslata u mentalnu ustanovu. Međutim, isti događaj je u jednoj radio emisiji ispričala druga žena, 1981. Noćni hodači. Huakaipo su duhovi havajskih ratnika koji večno marširaju ostrvima. Nekada ih možete videti danju, ali noću oni marširaju pravolinijski, noseći oružje, paklje, bubnjeve i ćaskaju među sobom. Ukoliko ih pogledate, ubiće vas. Osim ako vas neki predak ne prepozna i kaže da ste njegova krv. Da se to ne bi dogodilo, morate momentalno leći na zemlju licem ka dole. Ne biste li iskazali poštovanje? Zelena žena. Slična kao i Muina. Stvorenje koje menja oblik zove se Obake u japanskom folkloru. Kada je ova legenda dospela na Havaje, opisivana je kao zelena žena koju prekriva buđ i mulj i ima krljušt. Legenda kaže da je žena jedan dan posetila jednu školu sa svojom decom. Deca su joj nestala, a ona je doživala srčani udar i od tada luta kao duh tražeći svoju izgubljenu decu. Kaimuki House. I ova legenda je došla iz Japana. Kasha je demon kanibal koji se hrani ljudskim leševima i njihova tela nosi u pakao gde će ih stići kazna za sva zla koja su počinili za života. Smatra se da ovaj demon živi u Kaimaka kući u Honolulu na Havajima. Jedna žena je 1942. prijavila da joj je nešto napalo decu. Kada je stigla policija, zatekla je ženu koja histerično vrišti da duh hoće da ubije njenu decu. Prema izveštajima, policija je videla nevidljivu silu koja je napala i bacila decu s jednog na drugi kraj sobe. I od tada Kaimaki House zauvek ostaje legenda. A da li ste vi nekada čuli za ove legende sa Havaja? Pišite mi u komentarima. Ja sam Nenad i do sledećeg videa srdačan pozdrav.